la presentació dels gimnastes. Quan diguem els vostres noms, aixequeu la mà i feu un bon saludo a tot el públic que ha vingut aquí a veure vosaltres. Començarem per les nenes, les més petites, de nivell A. Aina Sierra, Aitana Amaro, Angelina Amaro, Aina Marimón, Carla Soler, Cèlia Castillo, Cristina Vázquez, Emma Fontanet, Gala Oliva, Ximma Coll, Irene Mateo, Irina Fontanet, Judit Àries, Júlia Pons, Lina Arou, Liza Lazarenko, Mariam Yagancie, Marta Culebras, Martina Costa, Melanie Cabrera, Natalia Pacheco, Nerea Cacheiro, Ana Torres Casana, Ana Marina, Gloria Calm, Marina Salazón, Celia Tejado, Ana Saloni, Ana Tomà, Rocío García, Helena Quirós, Núria Vázquez, Galina Erecorca i Marta Páez. Del nivell de les grans, Abril Delgado, Adina Arnagea, Andrea Sierra, Aina Caballero, Ana Sabido, Ana Torres Casana, Carla Rubio, Darla Traveria, Helena Orga, Gemma Serrat, Yaiza Cardoso, Laia Soriano, Laura Pila Tarzana, Meritxell Molina, Rita Gincadella, Rosa Marta Malet, Sandra Martínez, Marina Bravo, Aina Alonso i Júlia Tejado. Els nens, Jan Baraldés, Nil Strup, Raúl Urbano, Pere Planas, Àlex Triviana, Yassir El Moutsi, Rubén Duo Castella, Quim Planas, Gerard Cabrera, Marc López, Jonathan Batista, Gerard Ballesteros, Josep Calat, Iker Cacheiro i Martí Flores. Molt bé, passarem ja a l'inici de la competició.